kan din mun hi a cheria win ka ria ingai tu ve nga yem Keini tachu Lesde Department MBOC WWB Noya cheng somni panga lekin registration katia Thlatin membership ti nun nan cheng som pek zia nga ya amai ro chu Thlatin Pelovin kum khata za somni in apek tlak ngal vek theani team membership fee renewal fee hi kum thum thleng pek lok atheya pelok du tan apek the reng boke Runmawi TV waga Inleng thi tu te hin zawain che bai kan buk le achau he program hlot lin theda tur min sponsor tu te ngai thlale ila main sponsor hi last day ani atin kan co sponsor te hi online mizoram ni in online mizoram hi e-commerce platform ni in mizo pa siam nge ni a dor shang ten man klom taka bungro arot phau chhuan munani a tuna hian 3rd anniversary pualin big discount an kal pui me ka chuwang chuan a bazar chi ngotang tuna hian ke mani play store mo App Store kan theng hil loka ta tangkhanin lo download mai turani a heng home appliances mobile phone electronics fashion sports goods le handloom le handicraft mai baga no pang mo chi shang a table chenga lian ber thleng khan om vet li ka sei sal om lova bazar zur turin kan ngien chewani kin chumi mai ba ka chuanin olive ink aizol ani boga ani hian plants shang moi tak an kola tin kam prediction na aring dikte ne na hian lukham chatak anon bechin boga han chunga lom thu kan soya tin active sound ani boga ani hian cha maria adoran neya sound le light ekdiklai puwa ho the an kola tuna kan studio kan sound system zong himeron tum saka an chunga lom thu kan soya tin zo stream ani a zo stream hi mamdang movie chi shang mizo chunga le linsa fi a chataka en thein application ani a smartphone mai baga Android Smart TV achanga man thei ani a Play Store achanga download mai turani a aman angi tawlo khop mai chuwang chuan movie endu ta chuan lova lei mai turani kin chu mai ba ka chuan rin star impact te ani hian prediction kan ring dikte ne na po jersey che sang khat man ai tlom law anon pechina an chunga lom thu kan soi tak zet boga tin mizo jersey home te hei zaina kan jersey asen karon hak chap he hi miron tumsak an ni boka an chunga lom thu kan soya tin ani hian chamari le kulikona dor an nei ani ti chuan panelist me shatirna nei vele ila kan nai zo ka chu hi ma hauzel ani a kan shat to angkhan aizol post an jin bu a hian sports achanga hajak me katin duration gendra aizola hianin sports magazine habwa sai boga chuan a piazo ko chu termit wa hi dinga handi vele thunga ani po hi kan sha dang khan wanglai ni chanchin buwa sports writer ani bokani ole zain la hianin khwal dom tak mai kan nei le theya kan lom ma bong kon tlangwal le roza ma fan ai ani a jersey hak moi tak so rin star impact te na haron pe kan a rin star impact chunga lom thu kan soya kan mizo local football ngai na tu te chuan shelau kan nom kherom love zama hi chutiang khopa mizoram football ta na sul nu shang la hu chha to tu ani a mizo tlangba zinga professional football player le coach hotling tak tlar nunga khel chin ani a tinani han kumin sangni somni borok February thla khan AFC A license coaching course alo pass khwak to boka kan lompui hle maya hun chatak miron petheya ka achunga pol lom thu Runmawi TV ten kan soi bokani ti chuan za ma hanin zot ngal maila active ngei chan ve engram ngei chan ve nei ka jersey hak England hi ni pai du ka pa chen wa khatan ber no panglai tanga kala tang cha theng thla thei to lo ni wa thla thei enge champion be se na kong te om de mem komin he ka bei se ya ma sengin team dang France te Germany ti vel te ne hin kala khai kin deu an game enin ina ma se kan champion chu garing tung kum ne be se na nei tlat kha pai bo lom te ro chan nang ma chan chin kha lep ezong kan han soya khoi team ma ngai lo khel to de khan shil le te che ta sang ni le panga tang hian in kom
chana academia mumbawan academia kom ma sabera chuan chumi zo chumi tang chun India ke mate ai je the hone kanom chho cha di ka the hone sang ni pasaria kha ni sia je ne kan zo ma chuan chumi zo chuan in sang ni le som pakhat 11 12 a khan mumbawan na khaluta chuan next season le Bengaluru wa chuan in Bengaluru tang HLFC karong khel zoya chumi zo East Bengal ka chuk le ya chuan HLFC a karon let le ya chuan San Maria chuan Hyderabad tu ni đâu ri mai is ko nga thui ve le ka khel kwal ve nual Bengaluru omlai khan ISL la khan in champion yam kha ai li ka zo ai li ka zo akan first year akan champion ha chuan India ti bai te poi lo tel ve zak zak to te ro khalai ve te ba ka ni zo chau tu la ngai la wa ka pa kan soi ka la ka khan mo chuan in kan cha cha le pa kha chu coaching he ti ka changai ti chan coaching hi sang ni le som pakwa sang ni som pakwa tang khan ka tia di license ka ne ya chuan in si kha sang ni le som ni pakhat tani ka ria chuan b kha sang ni le pali chuan b kan ti zo kha din ka van ne ya sang ni som ni pali b kan ti kha din ka van ne ya kan instructor ta kha min du saka fast track in e ti khal thei tur khan min miron ti khala chuan e kha tu ning lo hang ka zo le chi kumbi ti February kha kha ni zo hi mi zo jinga han ya e license ne hi chu som ve zau in lo ma kan cha dan chuan wa som ka ting lo mai thei zo ting me chu yang ve zau so ni ta chong jinga i nei thei zo i ro pui le mai enge coaching ai lu na chan te po sha da cha gom kalu na san tak chu India team kan om la ya coach ti tura meron som tu Colin Sara khami kha dim bin miron bia ka wang khanin coach ka kalu chi atir chuanin zuktum tak tak em pok ne lo ma sengin coach kalu chi ra khanin I ka fe te chu kan sei lo longa mizo hianin mizo coach te hi phai lama hian kanom lo lu tuka hem hi tap tang mizo no pang ron kal thatu ri I nge an disadvantage ya chu wang chuanin ke mana ka tum ber chu mizo rama om lo wa phaya coaching oma mizo no pang atam theyang ber e jonna zong sak phai lo oma lo kal kong lo ko mu tu ni ke ma chung kala dream chu chu kala tum cha char bok so tu na khan team ni engol mek kha Churchill brothers tu na chuan goa engol mek ta e alo pui le me ka panin de step kan zo tu chen nga ka ringa hun no hun an zo tu ra chengai le te ro so an prediction kha kan puang le lo ga man zan in khela prediction ring dik tu kha ngai te ani khan rin starry pe ka tagin jersey chatak moi tak mai ama du nge kha donga kan lom pui le mai prediction te po karon soi le do na chuma za atil chenga to phleng mila en sak tuin kan ngen chewani ole eng pon ni sela world cup kan han lut ha langa round 2 khelzo lo ni ta kan be si ang result te po achen chwa kan munga cheni kan mu kher lo mai thia mu dong khop mai round 1 ai ngot ai khachan round 2 round up people ma hian min han nei sa phot sela alo mo me ni world cup sang hi le som hi paru round 2 khelzo ni tu pinzinga I Colombia le DR Congo te han khelzo then khan team somli pariat ten voi hi thawon khela I team somli pariat ten voi hi thawon khela chuan I team somli pariat omza chi met somli pariat chi ania tu gin jing khelzo chi khan I met somli pariat atang hian I in kheltina goal za in kheltina hian goal ni 0.94 lu zen anga chuan goal hi za somli pakhat aluk tua Lionel Messi an goal nga game hi teng na thuna ni kha bo thun tam per ni meka chuan halan le Kylian Mbappe ten goal li ve ven thuna Messi an nai viau boka chuan hat-trick siam hi pani anum to Lionel Messi le Canada forward Jonathan David te khan hat-trick an siam tua chuan red card hi pariat phorani tua kumsang ni so pariat World Cup le sang ni som ni pani World Cup khan World Cup pumpuya khan red card pali ve phorania chuan World Cup pani red card an phorsa pariat kha tun sang ni som ni par World Cup bi khian an rom thuk to red card pariat phor an to ni chuan I n2 mi puyan soi ve le shim la shet te poi cha kum ve china tun thla an chin chia danin I amuna hian mi noi som thum sing sari sang hi za som ruk pali in an en to chuan in kheltin hi mi sin li sang li le
pathum NC angan nia chuan ama kan sei tuang khan France le Senegal te in khel anni kha azumi som pasaria in khel kha en tu tam beral ni chawzela mi singriat sanga mi singriat zanga somni le pangai kha kha munam ena en tu na tam beral ni zela ni chuan I record thar pahni thum ama kan la soilan no oma han soilan vele shim thain kan ria World Cup khel ma te le tan do na kan an thina pu khan World Cup a goal thun member in close record goal so paruk kha khum thei din munna adinga khum an ron me thei ni ti kha kan soi china tuna chon khum an ron ta Lionel Messi an goal so pariat khungin close goal so paruk thun kha goal ni na ron khuma World Cup a goal thun member ko thara ron siam ta chuan Mbappe an goal so paruk thunin close record aron ni rol ve ta poka ani polin ke chawzel do na record aron khum nge tura ngai ni Messi nen World Cup a tunge goal thun hem zo ni tumin goal thun hem zo ni tumin an el chaw do na ani el turi amunam chawve do ni nan langa chuan Messi hian mi palam pang World Cup a goal khung nem ber ni pa ka mi chelem panga World Cup a goal thun tam ber Brazil player Marta record siam kha goal so pasari ka ron khum boka mi pa le me chia World Cup a goal thun nem ber ni le chung van noi World Cup a goal thun nem ber aron ni ta ni chu chuan record tam pakha chu ni zana Cristiano Ronaldo an goal ni aron tunaron kel chakhop meya ani kha World Cup voiru khela World Cup voiruka goal thun vek chun record thar siam tu nia Ronaldo hian sang ni paruk sang ni le sang ni som pari sang ni som pariat sang ni som ni pahni sang ni som ni paruka World Cup khela chunga chon goal thun veka goal som aron thun tin ve to ni chuan tun World Cup hian I ben sa tanga lut an cha thakop meya goal lut to atanga za som ni pakhati ben sa tanga lut in an thunan ye super sat tiang chi khano chuan World Cup to ben sa tanga lut in goal an thun tamber chumalani ikha I record on ye chon dan thar pakhat man na oma chu du chu dan thar du chu dan thar to chana shem chon ta chu han soilan ve shim kan duwa I mouth covering an te mui hup chunga king puite be tong khum kha kami mang khan Paraguay player Miguel Maron ka shem man mita almiron ka dan thar mangare ta musaberania ka dan thar ka upload so dan te pon soi ve la shim ta ila February ni so pasari kumin khan Champions League playoff a Real Madrid le Benfica ten thokhat na playoff thokhat na an khela Benfica player Cristiano le Vinicius Junior Real Madrid player te kha ani an tong khum deu ni chon Cristiano kan mui hup chungin azarsia amui hup chung khan vunrong in musit na lampang hoi khan an beya khan soi zuya lo khop meya chona nuwa FIFA le IFAB International Football Association Board football dan siam tu ani hi zone ni sang kha zariat sambiat paruka din pol hi lo tin ton nia football dan siam tu ani khan dan thar World Cup an ron chop chuaka mui hup chunga king puite I trong khum kha red card mu thina ni ta chun Christian I lo ti te in shiat la ania chumi dan manga shem ma sak ber chu mi go la me ron kha ani ta ni ti kha kan sei zor thei chu ni pot se da tam te po an kina thil dang te po sei bet tu rom chu kan na sei bet zel tu la mai la kha kan sei pot ani ai na mi na peng vai thak chin he mai ti chan sa ma kan lu le lok nga enge I lo mu ve da World Cup te ko lo en ve zeu ga ringa a mu da mi tiang da ken ve zeu zowa se zeb lo chun a timing hi ke min a tai do wang hian in a highlight chi ke en na se zowa so tuna ke en china chuan in mudam ka ti ber chu France le Senegal kha a game kha apui ka ti a mudam ka ti bai ka mi game ka chu kum ni kum danga te po kan lo en ve fo to ta kum min chu hei team te lan tama wang hian ti hlui ne ti hmunum zoi le mo ne ti te po so ya oma chuan thil pakha zo cha le deu kan ya hei khovel football fans chu pahnia kan in chen pho kan ti china Ronaldo le Messi
nang enge idu ve nge an pani chung cha la hen nge sei tu nei ve re Ronaldo le Messi hi nia tuna po hi de kin va Ronaldo po tira pet gol match ma severa an troll vak vak Messi fans lamin ama se ke ma zonin Messi chu athiam ka til to Ronaldo hi ka ngai sang thung kina ni an thiam ve te ro so ni a fen an ma ni zo ki chu anin ko nge eng ma hi om lo a fen se te zo ki kan lo in ngai thei lo kan lo in halan da vak se amara chu kha nge football ti hlu tu ti ngai dom tu pakhat kha ni ve boga ti chuan kling to le ka to te po khan omani te ro kha pe kha chiang do hlek zo kin dinga hian han soi le sela na tling to hi pasari anong to atla to hi panga anom boka ating to hi kan soi ma sa nga atleng tu zinga mi pani Mexico le USA tling to Mexico hi tling ma sa beran ni an match ni na hanin South Korea han ne 1-0 in khata hanin point ruk an hu ba ka khanin pani na ai ni ma kha chonin anong thei to lo shim shim chu wang chonin han tling halania Mexico hi kan soi lut le zero nga kumdang World Cup anga te khin chuanin an mani ro player an nei that lo lai ber te po ti thea player lang sa ram na lo em em chu ti chung chuanin a thleng tu ni wang te po ni nga nge an ring to te ti an khel dan hi South Korea te po match khatna Czech Republic an han le thala an team view me South Korea po kha Mexico la ka po khanin chakle tura ngai tu khan tam zo khial mai thei ni chu tiang vel chu ni amaro chu Mexico kha an van nei ta zo ka ti mai la van nei tur po khan anin ring to ka an thiam ti kha chiang renga an game na kha chuanin chu wan chuanin Mexico hi round of 32 le ai sa ma po zoom sul thei tur nin ka hria tin USA thleng tu jing mi tho po hi ni po zoom sul thei tur mi nin ka hria dark horse kan ti mai rin kai ni si lo rom che thatur kan ti ang jinga ka da tel kha ne ke ma pe chuanin kum danga an nei ngai lo deuh ti mai ang position tina player lang sa an nei deuh vek to tarma ni se following Balogun te Christian Pulisic ten neya midfielder la ni se Weston McKennie te le Premier League khel phak Europe lap liana an khel phak khan nei nual to mai ni tum bang ni to lo han in player pa ni khat chop lang sar kha an ni to big lova tin soile soi nu thleng tu an nia en tu an nga an kon fi boka chu wang chun ni po hi sang tak han thleng tu ri jong ka be se champion tura rin kai chu ni chi lo ma se ram lian zok bara khai thei tura theina nei sang ning ka hria tin apathum na Germany ania Germany chu kan hrianga an match ma samera 7-1 in kurasa wan han hea adot le hanin an van nei wang te poninga Ivory Coast an han ne le ni po voi nin chak zona an ron tlangta Argentina han ni le adot le hianin Argentina chu kan hrela ranga Messi ani deuh mai atuna gol khung tu an nei chu gol nga an nei ho hi Messi khung ania Messi hian ala khai ding ne em ni po champion beisei engting ka sayang champion tura han da bo ma chun harin ka rian ni po hi chuanin France le Colombia le Norway an lo boka ni po hi match ni chak zone ve ve nia team Colombia pe hi chu pui ve rewa Portugal an han puya chu takara tuna ma shoi tu an ni meka an han tling phasa zok te hi pui ve rewa team France chu champion ring kai jinga mi kha an ni shimshima tin Norway an lo boka kum re tak nuwa voi khat dana World Cup rong khele nia halena hawin le nge Odegaard te po ning chu ni po USA kan so yong deuh tho khanin kumdang ang lo deuh khan player lang sara han nga ta ka khan that pui ning ka rele anin ti pur thiam boka kan thut masak lama te po kan soi to a manjan an chak zo te po khanin player ho khanin longkar Viking ho longkar rang te khan han ti vela anin ti pur thiam an ni po hi sam tak theng thei tura jong ka be se ya khang ho kha ating to ho chuni atla to a hianin Haiti Tunisia Jordan Iraq le Turkey an han nia Turkey ti lo hi chu base hi asang vak lo shim shim ani an soi to pa chuan in Tunisia te pe hi chu World Cup an phang che me ma kha voi khat nan han chak lo Sweden 5-4 in an ne lawan coach an han ban hala coach tharan han la chok chil win chu po an that pui lo ti mai la han dik berang chu an han tlata ni yatin lawa hian in atlak dana hian in hian na le hriat thiam lo om the ania entina na Haiti te po group C anom ta voi hian chak lo ani point an la hum hi lo ta an match stop bera hianin Morocco nei tum don ta Morocco laga hian lo chak ta se point thum an hunga Scotland hi Brazil la ka lo chak lo se point thum thon hunga goal difference an that zo ka wangin
enge lo thazok ta se pathumna han an lo om ve thei chat ti kha soi kha om china ama ro chu kumina chuanin head to head en ani to a e Haiti hian in Scotland le Brazil an ne lo tata chu wan chuanin a top bera hen Morocco lo ne po ni se Scotland chunga nom thei to lo ani head to head an that lo wang han kha wang han an tlata ni kha ting khan midam dang po hin om nola soi vek sen pon ni lo atin Turkey bi khi base en phalo katia dark horse tura kan han rim zinga te po han telna arda gular te hakan kal hanuklu ti te an nga kenan yildiz ti te po player amaro chu Australia ten han nelo an khongai thak ang renga kum som ni chuang nuwa World Cup ron khelen nia base en phalo mema kan hu be the tren ka chun World Cup khel tura an ramin an thla liam dan te apui mema chu takara base phalo match ni an chaklong hal reng the chu awiom de palo tia Turkey hilatling se chu ka tia amaro chu football han miawa an chaklawa an tlak ngai ta khan atlazinga han an telatin round 3 khel ala ni dona tling tur le tla tur hi an la hriat kan lawa chunga chonin ramlian tak tak te poi tla thei din huna ding an la om ve thawa chung te chu round 3 hi mu nom ni ke reise design hay kan se khan round 3 ma kan la ma ba ka en round 3 a hen in khel ngai Venezuela tur de te no mem ding nia in khel ngai Venezuela ti hen tam mang renga ma se kei ma chon en chak dik de pali hi kan lo ne a phasabera chon Brazil le Scotland ha ne a chan chu Brazil him la ting chiang bik lova an match ma sa Morocco ne na ni ne to ka an match nu bera hian in inge draw tal le mo chu an ma mo ngai do na tin an match ni na Haiti he tum khan Morocco la kan khel ai kha chonin man son deu ti kha hriata an selati khan in an striker Igor Thiago mang to lovin Matthews kun ha kha rom da kha han dang lam na chu anin ka hriatin ama ka lo soi an ti sul ve pakhat right back Roger Ibanez an bang center back cher chop ti mayang right back an bang lui kha rom thak ta Danilo ron banga chonin left back kha chonin apa ngai kha an lamanga amaro chu ke chu Alexandro kha kala du fana ke ma chonin amaro chu traffic thawa khel che ran no boka tin an dang lam na ni china ka soyang deu khan Matthews kun ha khan in ka ria Igor Thiago kha an ko chu om lu tu ka Brazil tan English Premier League ka go som bi chuang a khung theya player thave tok ta kan ni ti chu chinga amaro chu Brazil champion tum ngam ti mayang ang ram tan chonin first han om tur chonin a thatok lo hem o ti kha an match masalama en kha chonin ngai dan halo om thei ania chu nge Brazil hian in morbok tu an nei futok don lo ani hian thlen san lo phanga ti kharil ruate lo om dewa amai ro chu Matthews kun ha ron da striker position ama position pa ngai lutuk ni lova chu ma se false nine ang khana khel de ni goal khung tu lutuk anga nor tu lutuk ni lovin asira rafin ha le Vinicius te khan space an lo nei thei pha ta kha Matthews kun ha khan an zalen na ron pe ni berang chu teammate ta khanin tin ama po han goal ni ron score nge na ka an dang lam na pakhat chu nin ka ria midfield lama match masalama Morocco lo ka khel thar tuklo Casemiro ten ron la bang luya ma ro chu man son viu chung ka ria tin Scotland ne na anin khel ke en chak chan pakhat chu Haiti ne na anin khel zo khan Carlo Ancelotti khan Neymar hi ai lan thei to me ti asoya Neymar a khel hi a mu acha om toin ka ria hei tung kuma Mbappe te Haaland Messi Ronaldo te kan han hu chho to an che tha long em beka tunari chuanin Neymar hi kan la hu tel ve lawa World Cup tung ber ten lo ni to mel bok ne hianin tin Brazil hian an mamo ka ti boka tun kuma Vinicius Junior
Brazil ta na che chalu tuk lo thina ka an ron che thadeu a chu chuan van nei pui rolin Neymar te ang mi malpoa nge hu hanga team khai ding thei turang hi an nei tok lovin ka ria Neymar hi an lama mo ka tia tin chuba ka an team le lama Scotland ti zoom ngot chi an ni big lova Premier League player lo ni to Scott McTominay te Andy Robertson ti te ho te pon han neya player lang sar han na ve thawa tin chu first match a hai tin neya round 1 a big khachunin group phashoi tu khan ni man hiala amai ro chu la ya chunin chak an mamoa round of 32 tlang tur chuanin chuta chuanin kalau lau thon le pakha chu Carlo Ancelotti hian Neymar a dam kor hi a khel tir ngam lo mai ngem o kalau tia Scotland la ka hianin anin khel tura nom runin Neymar mu cha khan tam do na ke ngei po khania ta khanin Neymar a lu lawa khanin enge niang in hil na ha lawang thea alu lo anno chak lo le si chon alu tir lo wang ti vel te soi sen na te kha om thea nia chu vel wang shrim chuanin ena cha kum katia tin apani na chuanin Japan le Sweden hi mu cha kum kati boka achan chu Japan le Sweden hi group A fanama an group a hian Netherlands an tlang to anga ngai thenia point li an mutua Japan po point li muto an ni amai ro chu goal difference angin chu don chuanin Sweden hian level theina lai an nei ve a Sweden kan hrianga matonga Alexander Isak le Victor Gyökeres Premier League Liverpool le Arsenal ta na khel thei an neya khami te kha an match ma sabera po khanin an che session lo ni Tunisia laga han ai man ma an goal bo tina tu ber pakhat ani boka yelana chuan amaro chu an match dot le a hanin Netherlands la ka be se an phatalova Victor Gyökeres ka chunin chance te chu han nei ma se avan nei zan te po alo ni atong lo te po lo ni theya goal kan khung lova ami wal takin I Manchester United forward hui Anthony Elanga kha rong khel ra tla chak em mani kha Tottenham Hotspur defender tlan chakkan hriat la Mickey van de Ven khan aveng hne meu lo ani ni ta ka chuanin goal te pon ron khung nge ani poi bulatan rin nom towa tin Japan kan hrenga tumdanga po kan soya le kan mu anga man ron son ma atikim tu mai an ni to lo World Cup a hianin champion te po soi rive hial nom to an nia ama atikim tu Asia tanga ron tikim tu pakhat ang chawa kan ngai chin khatu na ro chuanin an dan na dang toin ka hria Japan po hi ni an forward lama in na tan main an player lang sar zol Mitoma ti te le Karu Mitoma ti te Minamino te Wataru Endo te an han chana in hliam awangin chutakara an first match Netherlands ne na ning khel zo khanin enge an player lang sar ran la nei Takefusa ku bo ha khu hliam wang han han la chana an match number Sweden la ka point lan thei mel lova tu chiang lo om lo ma se chutakara chunin Japan hi an che chuang lovani an forward te han enila Japan hi Ueda ti te kang ho te kha le akop pui te po ni se Europe khel pha ha ni do to ni Japanese league le kha ting league ne ma khel ha atlem zo an ni to a tin Netherlands la kha khel tra Nakamura te khan la om boka amai ro chu an weakness a kan shet be chu an palien tok lo ni chu Netherlands la kha golan chu chan pakhat po kha ani ve a an palien tok lo wa amai ro chu nge an tactic ang zong ang phei chuanin a thapol an ning ka rian coach si thiam ka ti Netherlands la ka nge a defend dan le attack khun ti te kha a hre ma tin alara kha paper a ziak neu newa nuwa han goal an khung le mai zel ti kha fiam thu deuh khan an soya chu wang jon Japan le Sweden hi a hmu nom tura kan ngai dewa tin Norway le France hi hmu nom don booking ka hria kan hrianga France te chu champion rin kai zinga mi kha an ni hrim ta an khel po hmu nama Mbappe te wangin Norway an Haaland big a World Cup voi khan rong kyang na hei goal lian khungta Mbappe le Haaland ami mal tak kon intum tur hi mu cha komin ka hria amai ro chu a cha kom rual khanin in khel mu nom hi min an chop chuak lo ve thei tho boka chan chu tling ve to an nia match ma sa pani an chak ve a chu ta chunin an tin ve to wang khanin player lang sa hian chol tir mai angem ti te kha ril ru lo oma round of 32 ta nan khe kang em ti te kha ril ru lo om chu ni amai ro chu France le Norway Haaland le Mbappe awang ri kon bo rok chu te thei lo hrim ka ti hi mu cha kom ka ti boka tin Belgium le New Zealand hi mu cha kom bok ka ti Belgium ni hei an ko ka ron ha beisen phalo khop me tu World Cup chu nge an golden generation nge ni golden generation kha om to lo ti mai la an la che chuang bi lo wa chu amai ro chu
Basin Palawa and first match goal and chuan nu kha Lukaku aron luta Lukaku kha a goal khung tu chi kha nilo ma se goal an khung theina na tharon tho tu poimo ania second match kha nin first an rom chang hala ma chu Lukaku kha khel thalo me ma shot po kha nei manglo nian block sak na sa le ani ai jonin an left back khan goal chance le shot kha nga zo ka tin an midfielder Kovela midfielder Traver Pola kan ngai man atuna Pola ni thawanga Kevin De Bruyne kha a khel thatok lo ti te poina soi theya tin Jeremy Doku an nom lo wa fa nei do na wangin training an chu sana azom le to do na thar me cha te chun kan hu le por arin ma an ni hi point hi chi an la huwa an la tling chiang big lo tin New Zealand po hi chu ti bok ania an first match khanin anong khel tha ang reng phi na Egypt nen anin tum khanin Nottingham Forest striker Chris Wood kha an matong a hanin goal khung tu ni lo ma se arin tlak ma apalian box ya chai tham kha ni ramchen khat tan kha chuanin amai ro chu an van nei tok lo kan ti don nge anin thla da wang goal an chhuale a goal ni an chhuale a goal him phung ba ka khanin tuna phei chuanin table mong an to ni an group a hianin Iran le Belgium le Egypt ten ama Egypt hitlang tura ngai thei angan ni towa goal difference a chu an neya point li an lo nei to bok ne tin sala howin ang khela nin ring tok khop me tum kum world cup phei chu round of 32 an lu te po be sei om to tin Iran hi nge in do boy na le bo ruak thalo kara khelan ni chung hena rong khel thapin maya nge Belgium ne nanin tum chung po khanin an ki para langsar ali reza beran fan kha alan sar rol khanin striker lam taremi ti te khang ho pokan khel tha an van duai te po nianga kha an goal free kick moi lu tukan han pe go te po an han pom sak lova Iran po hi to khir tu ran lania match nung beratan an ni ju tling vek thei le enge latla thei din huna ding kha an lani boka wangin munam tu ra chong kanga he mi te hi Kuma sai bel do ya to te an soi bil velo kan an ka ngai nom khop me a soi to te pon soi thu deu thok tu po khat kan ni chu I ka in chak ba cho friends le Norway hi group champion ni chu turan ni ron soi ta nang khan I Mbappe le Haaland ni na turan le ya tinge go thun zo khang te ka pui mo to khop me ya tim than ni zian khel ton ron dan tira France coach ka Didier Deschamps kha anu boral wang khana honga ahong ria Norway khel bi ka hen in kol thei don lo in an soya chuan an head coach tel lo in tin nge an in la nang ti ka ria ta cha kuma France in siam tha le zual to an munom khop maya police la ya ron lu ta chun idin pele si ra no mate khan an that to san nak line tu nan that dan nam derin an that dan tu ram per han chuak tagle zuala an ni ke ni munom dor khop mai ti kha kan sui ve shim shim an ni kha Indian zing dar ni le dar som pat ni le chan vein ke tu an ni chon ka en chak le em chu pathian ni zing dar nga in ke tu Portugal le Colombia an ni hi group champion ni in chu tu ran ni Colombia in lu chem to point bukan nei to Portugal in point li an nei to point li po hi last half te chu lu tu chona thaviu to Colombia la ka lo chak zo lo po ni se an in draw chon point na an nei do na an din muna thafia wa point li po hi lu pui thei lo Colombia la ka lo to po ni se lu pui thei la ni tho me point li hi chu amai ro chu group champion ni le ni lo hi kar la do na achan chu group champion tan he ta group danga pathum na de kha ram te zo khel thi na chance kham ta chuan pani na ni chuan group champion mo group pa pani na tho mo te kha tum le tur ni wang kan king pui hau tak pum pel du ri chuan last half te 2 bi ka group champion ni kha pui mo do na an ni ke li ten cha kom khop mai ni zana Portugal an ron cha tha amai ro chu an che thakna ka Uzbekistan an ni ta chuan Colombia in Portugal ne zolo kha an ron de Colombia an ron ne ve ta thuma tin kan game po munom khop mai an ke li amunom don via wa chuan ka in cha le chu pathian ni zing tho dar ni le chan ve mi tur Ghana le Croatia ka in cha ka an ni hi point Ghana in point li an moto Croatia in point thum an moto point thum an ve ta chia ta khan tum pat ni an in chu don te berin kam sia achan chu England in Panama tum do na
Panama England tan chon Panama chu ne tur ngai lo ni ta ne lo po ni se point nga ni do an ni chu lu chiang ko nge ne lo ti khan ne zo lo in drop po ni se point nga ni thei tor ni wang khan tin an ne nge po ro arin no point sari ne group champion an ni rin no ma chuan Ghana le Croatia te ai ne tok chuan an lut ve ve tho in rin no ma amai ro chu Croatia tan bi chak apoi mo don ti kha an sui ve shim ma chuan mu an ni hi mu nom do na chuan pathian ni zingdar sari le chan ve hian Australia Algeria in khel do na ani po hi point thum ve ve ni to ania in khel poi mo tak ni do na in khel mu nom tak ani kan ringa an team point tiat to katia an squad te po tina in lan dana te po adin ne to ve thura kan nga ya chuan ena cha kom ve tho na chungin pathian ni zingdar sari le chan ve mi tur tho Argentina le Jordan hi Argentina hi group champion an ni chiang to Jordan an ta chiang to thunga hei tak ki ena cha kom rolin en cha kom lo tina lai kan nia Argentina hian Messi an ha dam tir meng em o ka ti an ha dam tir chuan mi tam takin kan en cha le kan mu cha kan mu don no an champion to an ti na chan kan soi lo lo ila Australian point thu man mu to Algerian point thu man mu to an panin in tum do na point ru kan mu theya Jordan in Argentina lo ne no che point ru mu ka panin an thei ama ro chu dinga ro sulta kan group khata nam chuan group khata bi big chu head to head in masak tu ni wang khan Argentina hian Algeria le Austria ne to group champion ni chen to ti kha an soi ve shim ma chu chuan champion chen to na chan ni chuan team lian in kel kha mu nom akan en cha ka chon ka en cha pakha chu team te le te anga ngai cha thu ro ngai si lo Cape Verde le Saudi Arabia hi in rim ni jing dar nga le chan ve khel do na ani point Cape Verde point ni nei tua voi nin khel tua an thom lo ve ve a chuan Saudi Arabia in point khatam nei tua a chak tan lu thina chance kha awma am team anin le tok don an nge in zoom tok don khop mi tunge lian zo kon tunge te zo kon te tin tan te don po ni na te har khopa in le tok tu an score te point te tok an ni amunom nik tu ra kan ngai ti kha bi ka kan soi phat ni se tha ye hi round 3 hi chu an khel hun tu hi kan ta chon lai hom khop mai a kan en chak chon thok ma deu te po ngai don ni chan jam nang ngi en chak round 3 bi ga hian kama mi te kha ning ke en chak ang kha chuan ron soi to England da tha tai la ka en cha chu France le Norway hi ken cha ka asan chu Norway hi England ti lo chung ka tan ve ber ania France an tum do na team than tum do na ing takin nge an team performance France an khel dana jerin an ma hun po ashil lo thein ka ria kami ko Norway ken cha na chuan in Japan le Sweden hi amu nom ve ka ring hi apoi mo don tu an mi game hi mo hi poi ken cha khup me ani le he kan soi fo to China chum da kan chut te pon India hen ing kang ge wa ka kan khel ve thiang o ti hi kan clear reng me ya he ta han nang Indian football she chang to hi a footballer ni a coach ni ko ga enge India ram he enge mudan dik takin football bi soi thia mahara hay han cheng til chon hun aku tak han cheng til tak ke ma ka ngai poi mo ber chu a grassroot hi duangin India mai kan le tha lo ka ti bul kan tan na kan nei tha don chon in player sa kan nei don chung grassroot anga ya tin kan player sam tak hi India ra ma kan kela he outside country a khel chu kan tum lawa hi ma so na har bok ka te Japan ti te South Korea ti te chu ano panglai tangin hundanga academy ten an om chowa ating ka chon ma son lo the lo wa chon a grassroot thi apoi mo bar ka ti India cho facilities te cricket ta chu zukale la ko ta no pang academy thal tuk tam ta ko ma football bi khi chu tlem chon kan la niam mi hi ni paring ka thria ami pui le asum meng ne zo nga ta chong kan tui la chong kan thei lu tuk ina academy om changklung nei tur ta ponin si ani invest ngam chon in a thei lu tuk ringot mi a India hian kan tui to lo mi zo hian kan tui a India lan pang kon an tui to lo ber zo king ka thria mi hi ki pang e dana chon cricket khan ni deu thak cricket khan ni deu top pe zo di cha jeng pon tui mai ila har sat na khai mo ni om le china en pon ni selare lo te kan chol lo kan le le thwa yang
ihun ol lutaka khan imid ron titlai vero le movie chi chang action horror romance le series mo nom tak ma ni chung le yang ne turin itan zo stream mobile application ome zo stream mobile application hi play store mai ba ka android smart tv chante in or samte download mai thi Vini arin rina kan leng lu dona arin rina hianin sports thil chi sang an ne chung te chu kan en ko langa a fit te pok kan fit pha de view turanga yang oh kan lu tang kan đâu lên lệ ta prediction kha kanon nei le do na in ring ni som hi pasari jing dar som pani le chan via in khel tu na anon sai an mu cha kim em en cha kom tak France le Norway in khel kha predict le chur the ni a Runmawi application kha in lang download anga ta khan man choi ngai lawa in download to panga rin na tur kha alo lang do na ni mo ta khanin France le Norway in khela khan in lu tanga awarin tan tu chu lo shat mayang ta hanin ring le anga a ring dik ma saberin green star in peka changin jersey handong le thei do ni in ring ni som ni pasari jing da som pani le chan ve France le Norway in khe lo ring le chu turin kan han ngen chewani ole kan soi chan le nga langa zama hian kan lut masale benanga hey isoi ta kan khan mi zon mai han football tu kan tu me mani no pangte te po fil ta tlai tin in khel mu turan omatin Reliance te po tu na no pangli kan kal chawa academy shang te po aron piang na sa emema engtin nge heng cham thar no pangjok te in khela tui ta hian enge poimo ni ai sha amma sabera chuanin football kha an mani talent ve ngai no pang tam takianin an hobby le an talent kha an ria polthina football la heta fa an tuina trova englo tu chon training te chuni takno we academy kal te chuni ma se an talent ka football players kha niam ti kha an chung te pon thia thiam pui ve angai ka ti hei hi a ming hei coach te kan do nia mun sang trang mi rong ko la hei ka fa pa hi lo englo ve te training lo pe te enge min ko mu the yang ko ti te hi miron zo thina ma sengin an ma ni kha a footballer quality an nei lo kha chuanin ti har sa lu tukringot ina ma se training se te ma se tumru na te ma ten ba takin ti sa chuanin I improve ve thei tho ina ma se engi an talent ani em khami kha kan zong coach tan chuanin a talent ani em ti kan zong thia mangai ka ti poi mo khop mai mi zong ha heta professional le kha kan han ni vet thei don si lawa tero chu ta chuan zin na thlai lo te po poi mo tu khai zin na kan sei le long nge I no pang ke en kol re hianin lekha hi zir turin ka ti vek zel ke ma ke experience a ke do pangin ke khela le kha zel sang lawa heta coaching kan hante a license te kan hantiat engkim
varam the English anga Hindi anga ya chu enge tunai pe jon technology thi manga a license no tu chong ko inkim computer atang enge game plan ti te match analysis ti te khoi fe anga ya khata khanin lekha kan thiam no jon tle min ka lo bal ha deu thei vai kan tluk lo na eng lo ba sim po experience eng lo po mo to king po chuan chonin kano pang Mizoram team ka soi hau te po lekha jir lo ka phal lo lekha jir turin ka ti fek zel ina apul mo khop mai ani le nang ma po an soi ka sha ama hi mitum ro tak mai hard work wa ma tyang ron hlot ling ani an tia no pan lai te pon bol but te po chung te na ange an sa cha sak khopa chu jang a tui chil chu ani an tia dikem dik ri ru de te ja lo mo eng lo an tui pui lo chu nge khai ibo pin le khazir turi min tia ka chung te hian ana chu kan una wa le khazir sang ka nom lo wa chuan no pang ber ka di box sia le khazir turi min cha cha class exam e ka di ko class 8 nge class 7 dan ni zok mai thei ka pa hi police ni a duty hianin aron ho hianin kabiru thina kai khel ka turi mo chuan ve khat khamin mana kanu in class 6 ka pa sa but bin le sak avar ribok ka di nge ka sia asat bunga tukvaram pe me chu bitui ta sa tu ina chu di khopa lo thok trim lo tuar chu ni ta ro ma se tun di mu ni thlengi fa kom kho mai khang te kha an so le po khan soi nuam khan ni zok don toi ta na chuan zo tu den nei vem nia zona zo chak dak mai pakhat kan ya pahni anga ni chu kan zot ve zoi ngam I pakhat na chuan Churchill brothers alom tai lo in kolta I mizo no pang le namdang I en kol nual to to ne en kol kop nual to na ta khan mizo no pang nge en kol nuam nang namdang no pang I lo nuam lo zok ta se nuam lo zok le nuam zok khom don ta enge chan ti lai kha ka se cha ka chon a chonga chuan I namdang no pang nge anol puin talen ne tha mizo no pang I mu danin no pang en ko la han kan chak ma sa chenga bo I ke ma chuan namdang vai no pang te en ko lan nuam zok ka tian a chan chu an ni chu ange an culture ve do ni tian miron ne la thil min zo se lawa ina age coach nga tinge he ka improve fang e khoila nge ka mau to ti te miron zo thin no vai no pang chun tin ruma ten rong kala miron ne le ve ma tin engkim ni se hoila miron ko la coach nge an khoya nge tu nai om mi zo chu ke kha ha kan culture ni ve ei kan in ate ka sayang kan in thlung ka ti don nge kan zak deu tak thina ka ting khami kha engla mi zo chu kam pro ka englo ka ti kam problem chu mo tin ei fa si zo anol puin tu tinge namdang no pang ne anol puya chon mi zo kan thiam lo tu ka englo to chon mo tin kan man chak po ka game tactical game man chan ziu tai la kan man zung mi zo chu ma sengin kan ti thapai la tak na kha pe mo sia de ro te ri pe lo de buk chin mo mo ka ba ka nam dang a cho den hoi de lo mo ga mi zo pang ko hi mo a boi thak chu vai no bang tam som ni ro po se mi zo pani pathum nom jon hoi jok tho chu ke ma mu da kan hun lai pon de tho ina so I think I om ze zon tu na hani le cham le don mai zo la de ka se lo le tu na hian India football hi a boi thak tu mo ang lo boi no om wang hian season poi en tinge kan tran leang pi poi ala chiang thei no chu tak chu nya Indian football tiang din mun ania World Cup khel ti chu le hlam mangi o ti ngai dan ka ri ro han lo om lo thei lo wa ei poi ni se la World Cup ngan du le photanga team be sei phak lo kha kha Austria te po aron sei ta adang Austria ka ti Turkey adang enge sei be du tin nem kan soi masa ka pathum hi lo chin che bik kan ya I china dingte pon ro soi to thawa pakhat na chon Belgium hin ka base en phak lo per khai ma chon team lian an nia che thatu ranga yan nia World Cup sang hi som pariat ani mo semi final an luta chuan pathum na zona England an nia pathum nan hi chon che thapol team lian pol an golden generation aliam nangin tuna player thatak tak an la nia an ni hi chu ang group pe chuan champion turangai champion thei turangai khan ni thota ni chuti chung chuan beisen phak lo khop mai tun din huna an khel to chakan la nei lowa Egypt
ne na in ne to ka chuan Iran an ro le atiang khan chakla nei lo in an la om ta I point ni an lam huta trin na chan su la om nu tu kan khele tu New Zealand an ne chon amai ro chu tun din huna an khelten hian chak result nei thei to tu chu ni ka tiam an ni ke ma chuan ka be sen phak lo bera chuan panhina chuan Turkey kan soi china Europa po team munom pol takan ni tin Arda te po Real Madrid ta munom man nia an ni po hi tianga an tlangal top turangai hi chun ni chi alowa I Australia an ne lawa chon Paraguay an ne lo zone le buka an ne lo te an khan an ne thei turangai ve ve an ni an mani en chuan an han tlatop hi chu be sen phak lo ka ti Belgium ka chu chan san lan nei zo ka ase Belgium chu team len zo ka ni wang khan be se phak lo zo la khan kan ta chuan pathum na chuan Czech Republic kan ti Czechia tuna han ti thartak hi ka be se phak lo zo la an tel buka Europe in be se en phak lo Europe chuan a tha chun tha hi Portugal te England te France te Spain te adang te pon niang tin khan a tha an filora adang ho hi chuan midang in man lo son tak wang pon nianga be se en phak lo ka tia chuan Czechia po South Korea la ka han tlom ringota an ma soina tan an hum him zo la chuan I anua an ne ngei turangai South Africa an khel zui lia an la ne chuang lo an ne zo chuang lo ka be se en phak lo khop maya tiang pathum kha ke ma chuan ka be sei phak lo zual tun din huna chuan ani dinga nia be sei phak lo ti kha ni sing kha kan soi deuh thu ka Belgium ha nia be sen phak lo kha chu ka soi thui tuk lo nga ka ma ron soi I kha chu kan soi thui tuk lo ke ma chuan I Brazil hi kan ti te dai mai nga nia first match Morocco na tuma an chak zo lo an in draw kha chu Morocco te po an lo thave ya I AFCON finalist ten lo nia World Cup nung bera semi final ten lo thling bok ne khanin an thave tho kata kha chu alang ai thiam theya tin avoi hina Haiti 3-0 an neya nian chaka alo mom lu tukrol khanin an khel that lu tukrol khanin an gol khung ho ka first half an khung anita second half goal dang khung theila wa khami an ring tlang la ya kha enge champion tour hin an thato kem ti kha karil ruwa hen alo om mai maya an tar hnung lam abikin dinglam le veila matlan ang hi an la thatok lo hian ka hria Dani Alves le Marcelo chol nu hian in right back le left back in nei thatok lo hi ka te ge chuan tuna po an match ma sabera Roger Ibanez Saudi Pro League kal to kha an mang lu yania tuna Danilo Flamengo Real Madrid ta te Manchester City Juventus ate po lo khel to amaro chu ani po Flamengo Brazil League nem lam zo ka kal to ania ka hala ronda ala that rol khanin champion base team tan chon in an thatok kem ti kha karil ruwa an ron om dewa alaya khel tur chun chalu tu ka thawa abikin Marquin Hosle Gabriel den hanin kop the tar hnung lam hi anin siam that deuh ngai chu ka tia tin chu ti rol in Germany po base hi an la phazan lo deuh ka tia champion tur angai in base tan chuan an first match hanin Curaçao kha 7-1 in an han neya tapo hanin soisel khan kai dewan goal chu dang kha nge an lo mu thu pal ti mai la toy zong in kha ta hang goal han chu sewa goal sarin khunga wang khanin nia an goal chu kha chu alang sar talon me an match ni na chi khanin Germany kha base and phak lo na chu Ivory Coast la kha khanin goal an han chu ma sa goal khung le kha an har satani an coach thatwang ka ti lo thei lo kha ta an han chakle ta kha chu an ni khan substitute kha siam ngama player lang sar kha enge thak ngam lo kha nei lo ti mayang voi kha ta pa ni te kha musila te kha ron thak thoi thoi kha wang khanin le Denis Unta fa khan ron khel thabok nen khanin an chak damai ha ka ria Germany kha po kha Ivory Coast te ang engting ka so goal khung tu po nei lu tuk to lo tu man drop ba te nom chin ta khatiang horbok tu po nei lu tuk to lo Germany te ang ram champion base sei ta kha tu wana han ne chak kha chu ta po an full zo kan han tram hasa base hin la phak lo in siam that an langai na sa ni in ka ria tin apathum na chonin Uruguay hi nia Luis Suarez te Cavani te Diego Forlan te an han nom to lo na chung khanin ram chi anga ngai hin hara World Cup voi ni champion to champion hasa ber pon nia Federico Valverde ti te tin an center back a po ni se na Ronaldo Araujo te an na neya keeper ani se Fernando Muslera forward ta Liverpool tan po khel to Darwin Núñez an ne chuta chuanin kan sei kai sa chu an goal khung goal ni ron khung to
Maximiliano Araujo ka Indian thi sen ka ya ni po ka gowa chuwa kan ni po ka yarong khel traffic tho chung khan in chap an na nei lawa an voi ni anim draw to ni po hi pani na Spain noi an lo ma chu an dim ni der thonga an ni po hi Ramlian in development season champion tu chun thin an har da mai the ma ro chu voi ni khel to wa point ni cha wan la mu chu be sen phak lo de van la khel tha tok lo de ka tia tin Senegal ha Afcon champion ang deuh thaw ngai the nia kha chu soi thui lu tu ka ngai lawa I champion an chu sak dan ti ver ka chu Mane ti te le min ang tang po player lang sara han nga ta pathum na no mani tu na France le Norway noi no ma amaro chu an ni hi chu tlem so nin enge shia thiam theina lai nom ni Norway le France an rong khel tha em maya Iraq an han om boka Senegal hi point an lam mulawa tu na hian pathum na hen an nom to mel ka ti ya ai sa chun an nom thei to don lo shim ta Iraq hian po thlak thei dan la nei ma se Senegal hi an chak miu chuanin pathum na hin ni tlang to dona an ni kha be se phak lawa ka ngai deuh hu chun ni deuh mai ani le player langsar lawa mo in midla deuh ten lo om em swak thar ti mayang khel cha ti tin nem kan soi le ka me nga ti ma ha soi tui hak lo tlat me Germany ya ka nin kha ka ron soi tu ani sin a hanin an striker ka Denis Undaf kha aron khel tha khop maya kan shek herlo mai te mi dang chun Premier League te kan han entama Champions League ani de deuh top maya adang hi chu Indian pek so to lo wang te ponia kan entam lu tuk to lova Bundesliga khanin Hurricane che luk lo ani Denis Undaf khanin tu season man zo ta ka hanin tuna po World Cup po first 11 chu chang chi lova Kai Havertz te han lamang zo ka amai ro chu danglam na thlen the ani zia ron tilanga tuna goal thum le assist voi ni aron nei to match ni atangin ha Germany coach tan po hian Julian Nagelsmann tan po hian substitute han da rem kha chu in ngai to fe tham nin ka shria Kai Havertz te le Nick Wall te ma de Newcastle striker te po la nei thom ma se unda fi rin roll em a chon han hmang lo ma se substitute han thutti renga tan chona uyum de tuin ka shria ani hi checha ka ti ania chon pani na chonin Netherlands winger Crescencio Somerville ha acha ka ti boka West Ham ani kha West Ham player ania West Ham ta kha chon ami mal tak chonin na khel tha amai ro chu an nin ham tan pui zo lawa Premier League ka Somerville kha nia khel kan hunga match nia khan goal a khung ve ve a match ma sa hana khel tha a match ni na khanin Sweden an ha chon dong khanin Brian Brobby kha Sunderland striker kha ya hana ron lu tir ta dei mai ni an khel dan an thla kola ama ro chu goal a ron khung le ta thawa substitute tanga ron lu no khanin Somerville po hi bola thiam rewa a cheranga tin tu na pai jonin Premier League club lian zo Manchester United ti te Arsenal te po nena soizom ani le der to hei hi ahmu nam ka ti ya kumala upala bokatin Brazil le Morocco in tumtruma Morocco midfielder Ayub Buadi kha lukir palien te ka a khel to chin a chana hmungom ka ti khop maya a position te na zir lawa goal khung le assist te chu ala nei lawa amai ro chu Casemiro te Lucas Paqueta Bruno Guimaraes te ho ning langsar ho ada nil ti mela kan sei so lo chu kha tiang khopa an ron da thane the ya ron langsar the kha a tha ka ti khom maya kum som pariat cha wala ni boka ni tuna Liverpool te ne sei so man ni le thei an ni le thei to maya kha Buadi po hi World Cup azom he chuan in club lian azom hi kan ring dewani point muknom ka ti ne tin a to ver nan chuan Ibrahim Maza aju kan shalu tuk lo mai theya Algeria ta na nia a khela ani poi Bayer Leverkusen ta na khela goal chu la khung lawa amai ro chu a khel to dan em khan Argentina laka an khel to dana te po khani na hmunom ka ti po chu ni nia pani kan soi bel vele zo ania ka soi bel ma in han soinon ve der shim kan du chu Denis Undaf kan nia season liam ta VfB Stuttgart tan cha thae me ma chuan I Germany tan han ko Germany tan po a game nu nung voice ma khan I goal sari thun ba ka assist voili ni tiang khop khan cha thani chuan bultan World Cup po bultan tur ngai ania number 10 ra po da thei tura ngai khania an game ni na khan bultan tur ngai ania nge musiala nge nek chuang ti khangai tu na ma ama ro chu aron nek chok lo ama ro chu ben satanga ron lutin an sipura sud ba ka Ivory Coast lagan sipura sud ba ka chakna gola ron thun zuita aron langsar khop mai bultan tla kan I ziaron lan tira chuan an khele tura in Ecuador an ma chondona tai chon bularon tan ngai tura kan ngaya I Germany hi ang group a hian I group E a hian champion an ni chiang to chan chu Ivory Coast so point
ruk mu thuianom to I an ne to box head to head wangin group champion an ni to group champion an ni wangin anin da thateu wanga I un daf tan chuan hun than tura kan nga ya chon nia ka soi ka star pakhataron soi to buadi morocco kha ka chukan soi bel longa chon pakhat kan soi bel le zoi du chu I langsar sa chu ni thowa maro chu kum no pangjing ami La Liga te po Barcelona ra tan khela champion poi langsar to pau gubak kubar si kumsom pakwala ka upala niya kumsom pakwala ka upachung khan I Covela club thaber pol Barcelona tan player poi mo ni to chuan World Cup po champion tura rin deuber Spain tan an player poi mo I Bulton tu khel tuan thak thin khania game nia pom tikan bulten chana I ani hi amunom khop me game a puitling I lama sia chuak ki chu an tanglam deuh biak thin te po antia ani deuh inan siata kumsom pakwa te chu defender a pai chuan talboi hun lai phur thakte le engemo trulo an che thun lai ni amai ro chu ani hi chu kumno pangte ni chungin film tlat me game pom hunuma amunom kati khop mai ni hi I an thleng sang ani pe chuan rol thar thabera thlan phu ni ka sia ani le zama England ate han basic third de ti muam team da ko I karinai Anderson hi ron khel tha ka tia lesni em to a Premier League a chon Nottingham Forest bo khel la a khel tha thoma se World Cup le England squad a omna la rei lo ngai to chon far England a first 11 ron changa chonin thadoi na ron khel te game ni a game ala solid ve ka tia I Nottingham Forest lo club liana khel thei tur point ka ring Anderson hi chu a ron khel tha ka te khum England a chon bo ani le hi coach lo ni to ta to na chuan England coach te po kha player ka da no ta te po se sila to me ni heta hanin coach ta ni hanin first 11 tur han rem te po hi a har ve chi ne me ming lo nei sa to lar an lo tam phe ka chuan ta chang lai khan tin nge thluk nai siam chin imo hemi hi chu coach kan ni chuan in game plan kan nei nge ya kan game plan a zir khanin players ka ko angai entina tanin 4-4-2 formation ka lo mang chuanin players tharum nga te le striker ball head thei winger ball te tlan thei le midfield tlan thei kami ka kamang thiam ngai 4-3-3 kamang don chuan du le tle min midfield hopa ball thiam enge Spanish type pang chi do teng te kha kami ka formation na zira ka game plan na zir khanin all players ka ko thiam ngai ko cha ni ngai san ko cha hiano so Sarlex ka chu selo thei lo ta tun la active hi jonin Morino ko why ti am ba hi a style le hey a coaching style chim bo ina Morino ikat atha ka ti ani le ksha cha le de pakhat kan ya hey dressing room te po kan lo en ve chin ta en khela coach chen khai de oyen ang an thin ri mai thil ti an pa ya kha han ti boy zela ni I half time to ka khan ta te khan en ti nge ti ve chin name de wini ti nge hawan nge choni how ve nge khala kha enge effective fi ti kha chu players a hian mo I entiran hawa thachi le thado rila zomchi an omve ya ke po hi kan to coach te min win vak chonin ka game boy vek ken khelain choi chon thado min sil se chonin kati thate zo chuan chonin I ka players kha eng psychology nge hawa thachi nge I thado rila zomchi khami kha study ngai o kan chet che ngai ka players te kamo dim cha ju chom lo thei lo nga jalo es ti mang chorin ain haw lo thei lo ta ma si individual khan enge ama kha eng psychology nge eng real pu nge ni kami kha kazir tian ka players te kazir tian nge ngai har so me de china coach tan po yan du ha kan dem to mai chin sa vai khat po bola pet lo di kha du kha kan han sei to chin mai sa amar zo football te ro pui tu ve kan ya khalai te po kha chan top lam kan nai to mai nga he kan sei jeu to a table he to ma tan han thi rau le fixer he thi rau le thok thok re te ro jin kha ni sei no to tungin ye sei be ngai te lo mem boundary fixer he an soi ve thok chim kha thain kan sia chon I group kha so pahiam ta paruk khi gar run sei te na chon ding te hian eng no tang hian z tang hian run sei ve le ta se thain kan ringa chon chumi ma chon thil dang kan soi le kan soi kai le jok du chu group khata ati tha pathum na zinga mi pariat kha antlang don ti kha kan soi chi na tun din huna
i pathum na zinga ti thazur khan tarlam ve shim shim than kan shia round chin khel do na la dang lam vek thi thona chungin chuan khata group sang mi te turani to wang khan ta chon her tu he te in thei to lo chuan an en ma sak tur chu point ania point to ta goal difference ania goal difference dota goal 4 an lan chuan an goal tun tam lam ai an line an chuan I fair play fair play an line an le zel chuan FIFA ranking ta kha chuan inangom thi to don lo kha khan te na tur khan ta chuan pathum na zinga ti thaber chu tuna chuan Sweden an ni ria point 2 man mua chuan goal difference a 0 nia chuan goal 4 a hian 6 goal rukan thun to chuan panina Scotland an no point 2 man mua goal difference a 0 tho ania goal 4 a 1 ania chuan pathum na hian Croatia no ma point an mua I goal difference a hian -1 ania goal 4 a 3 goal thum man thun to chuan I palina hian Algeria no ma point goal difference a -2 chuan an goal thun zat goal ni pangana hian Paraguay no make a point tho an mua I goal difference a -2 chuan an goal thun to hi goal ni ani chuan pasarina hian Belgium an no make a an ni hian point hian mua goal difference a hian 0 ani goal 4 a 2 ania chuan I pariat na Cape Verde khan ni ta point hian mua I goal difference a 0 ni chuan goal 4 a po 0 ni kha ti thaho ti tuna pariat pathum na singa ti thaho pariat chu ta soita kan khan an khel chodona zanin atang nan khel dona ala danglam vek theya I panina ni mek point ni mu ponom thowa amai ro chu pathum na pi khakan ron clear pik ni se chunia zanin I atangin anan kel chotan do na zan indar som pani le chan ve tangin round 3 chuan an khel zo na tu anita team tin an voi khatchon khele chon khel zo to do na chuan asana in do dan ni lawin group in do dan kan soi me nga zing dar rukle chan ve hian group A te in ching fel do na group A hian Mexico champion an ni tua achan chu in lo tho khan goal head to head a tho khan chuan South Korean point 2 man motua Czechia le South Africa ten point khat ve ve an lam mu an mua an ni hi I Mexico ti lo chiang an lom lo thling theile ta thei ve kan la nia chuan zing dar rukle chan ve Czechia le Mexico an khel rol fek to do na dar rukle chan ve tho South Africa le South Korea South ve ve an tun do nai poi munam ve thura chon kan ngai chon group B an langai nom khop maya I point li moto pani no ma point khat moto pani nam boka Canada din muna thakop maya I goal difference a +6 ania chuan pani na Switzerland po +3 ania chuan Bosnia le Qatar hi dar som pani le chan ve tu manga chuan ni som pani le chan ve kan khele do na Switzerland le Canada anin tum do na chuan an ni hi anin ne to kan I chuan all sam de win point nga ve in an lu point nga ve ven mu nga chuan last 30 chuan lu tanga group champion kha athleng tu Canada an ni zui thonga chuan group C Brazil le Morocco ten point li ve ven mu to Scotland in point thum I hai ti an tlaton na mulo point an la mulo an ni hian zing dar thum le chan ve an khel ve le thunga Morocco le hai ti an tumanga Scotland le Brazil dingte ron soi to khan yan ni mu nom dona chuan group D hian I USA an tlang chiang to I champion group champion ni in chuan Australia le Paraguay ten point hum ve ven mu to Turkey point mu lovin an tla chiang to chuan an ni hi Australia United States le Turkey anin kelang Australia le Paraguay hi poi modon khop mai chuan group E hian Germany in point rukan mu ton tlang chiang to Ivory Coast point thum Ecuador point khat le Curacao point khat anita chuan anni zir top zing dar khat le chan vein tum do na ichina Ecuador le Germany in khel do na chuan Curacao le Ivory Coast tan apoi modon khop me point thum mu bel chan oma chuan Curacao potan po tang ve thi nom nan chak chuan kan lom ve po kan chuan group F a hian I group ngai nom khan yan ni Netherlands in point li an mutua Japan in point li Sweden in point 2 man mutua
Tunisia point muluin an kachiang tua chuan an khel munam tur khan ni an ni hi zi top zing darli le chan vea an gupia in ching fel dona i Japan le Sweden an tumanga Tunisia le Netherlands an ni hi i Japan le Sweden pe hi chu munam fiu turanga in Netherlands tan tlato Tunisia tum turan ni tangin group champion ni theina chan sang takoming ka sia ni kha ti kha kan soi ang ke yatangin đi cái này zon se ni haron soi chip chiarang bang phian an soi ve zor zor nga group G hi ramlian hi Belgium lo hi chu an tamlu tuk lo Egypt te sala ten no ma wang kan shele da ni an ni po hi angai nom tur ni top ni a top bir me cha hian Egypt pi point li an hu to tlang to tur nga chun ngai thei han ni ma se Iran Belgium New Zealand hi be sei nei vek an ania ni a top bera hian in Egyptian Iran an la tum do na Iran hian in group champion ni thaidan hin la nei ve tat maya hei po hi in khel mu nom tur jinga chung kan da de Iran khel to dan te in tin Belgium pa thumna an han oma point ni ve thawan huwa an ni hi Belgium hi Iran a in goal khatin an khung claim zo ka chu wang chonin an ni po him chan ve fe ngai donin ka ria New Zealand an han tum do na hei group mu nom le tura kan ngai chu an ni dewa chon group H a hianin han en le taila Spain in man shoya point li goal difference pali le goal li an khum to ni point tlang ari nom to goal difference te an no nei thabok nen tin Uruguay an tum do na Uruguay point ni ane goal difference hi an nei lawa 0 la ni re goal thum man khum to boka Uruguay hianin nge Spain hi an nei ani chuanin an ni po hi head to head en ani mi wa wang khanin 1-0 pon lo ne ta se pakhat na ni le dei thaya tin Saudi Arabia le Cape Verde ni chinan soi to ang deuh khanin munom tura ni boka ram lian lo pani an ni ta pathum na in chu ang deuh te po ani theina lai oma chu wa chonin an ni poi munom do ni gre Cape Verde pe hi chu an ki parwa rot po han munon le te pon cha komin ka ria chon group A ya hianin France le Norway an tlang to Senegal le Iraq hi ni deuh to me chu ti rol ro chon Norway le France ni china kan soi ang deuh khanin group champion ni in chu turan nya group champion kha chu an tum le tur khat tle ma team name deuh kha ani theidon awang khanin player han da thamot team da thatmot te po kha hi achi lo na lai te po ha om ve mai thaya Senegal le Iraq hi amu nom doning ka ria Iraq kha an han chak lo Norway la ka te po khan a score ringot en kha chuanin an in sopani ama ro tu chan san nei te an en kha chuanin Iraq po hi an session lo ti hriata in Senegal point an la hmu lo be sei phalo jinga ni china kan soi kha ania an ni po hi AFCON finalist lai ten ni ve champion ang deuh thua soi thei an nia World Cup group stage po patlang lo ni kha chun du kan ring big lawa chu wang chuanin Iraq ne na ni khel tur poi mu nomin kan ringa an ni kha Indonesia darson pati le achan ve a henang khel dona ve in tin group J a en thalela Argentina an group champion an ni to ta Australia le Algeria an to ta point thum ve mu in Jordan an ta to pakhat na le palina Argentina le Jordan hi an hanin khele don nia hei hi amu acha koming ka ria Messi hianin goal a khum le ngem ti hi ril ruwa lo ama chan chu Messi hi a khum to goal ning close a record kha le pel thui theina chance thata kaning ka ria tla to bok an lo ni nen Jordan team nem berang ngai an lo nia chu wang chonin hei hi ngai ven lo tur ning ka ria ting to le tla to ma ni se tin Austria le Algeria hi mu nom don bukin ka ria patina la in chu tu ran ni wang khanin pathumna ni ngot ai kha jong pani na kha chu chiang sang kha ni wang khanin pani na ni kha chu acha kom don thrim thrim chu wang chon hei hi mu nom tura chon kan be sei le dewan ni kha pathian ni jing dar sari le chan ve ani don ani khel hun kha chon group K a hianin Colombia point group an mu to an tling to an ni po hi Portugal anom le ta ni china po kan soi thuak to ta he chu Portugal hi point li an mu to ta an chap ani chuanin head to head ta en ani wang hanin pakhat na nom do na ni po patni na han nom hotai kha pakhat na han ni kha chu thil cha kom tur chiang sa kha ni ama ro chu Colombian khel tha kan ria zoom solo tur an ni po Uzbekistan an han ta to Congo le Uzbekistan a hen tum le no Congo hi chap tura chung kan da deuh to pa ke ma chuanin Uzbekistan lo khel to da te han enin tuna goal khat chian la khum goal difference mina 7 lion lo ni bok nen hanin an ta to tur chiang sa deuh chuanin kan ngai pathum na ni theida na nei thoma se Congo hi nan ne kan ring dewa chuwa chuanin Congo Portugal Colombia kha an tin chu ka ringa ama ro chu
a in dot dan tur hi chu hriat thiam ala har deuh kati chuan group ela a top bera hianin England Ghana Panama le Croatia noma ni England po hi point li an hutowa ting thei tin nan chon point li to khu tuka amai ro chu an hnuai omte ngai to in Ghana point li bok a in he tok pui anita phang te po khan in base na ne group champion in chu borok a om le dona team Croatia base an phalo kan ti thingkania an ni po hi la da bo chun har deuh katia England le Panama zo ka ha ke chu borok om tur deuh chunin kan nga ya chan chu England dan group champion ni an tumba ka khanin an match nu hnung bera an han chak zo lo ani kha khanin an match dot le an han khel dan tur velte ni mu cha kom kati an ni po hi pathian ni jing lam da ni le chan ve ani khel ve don kha ha ni deuh mai te se around 3 po amu no mga din apoi mo don bo ka chawang chari khidu te panin ha hle to kan ringa round 3 ten hani khelanga ram somthum pani an han om chhole don ani a round 3 in khel zwa te in hule cheu kan tu mga ti chuan hei voina zama hun nu takara hun chatak men pe the lom thu kan sei non le a atop na dan enge football tui chang thar te mo no pangjok te ne na thu cha du te poi ne keringa nang ma experience a chanin soi du tam takin ne la khang te kha mina soi sak le turing dan ngen du che ne soi tur chu tama a sengin te tu kam ni khat chen kan tenga footballer ni tur chuanin ma sa beta chuanin discipline ta tangai chuan teima ka ngaya tumru na le teima le tur chelna I tak tak tanun kan nei lo chuanin professional footballer ni chu arsa chuan chun kan footballer ni kan tum chon teima takin I discipline thatakin tu chu ke ma chen poimo ber ka te poi mo hle mai pakhat le cha tom nan tak tak inge mizoram football hi to na I mu dan mizo player te hi mizoram chhungang te pon he MPL te veng ne veng in te po kan ba sai chin da khang kha inge I mu dan dik tak atlang poi chuanin kan thiam ani mizo chu ma sengin namdang kan tluk lo na chu kan te rei pe lo wa tin mania phai oma ti ve chang chang te le thian te an training lo chon training lo ve ringot te iting ti mizoram anol puya chuanin kam hu china chuan ania ma se tu na chuanin kam professional line na chuanin an chang kang tol tuk kan hun la yang khan to lo to chuan mani tai gym engkim ai maintain cha to a man chuanin I mizo heta professional ni du tan chuanin I ke mani kam self discipline ya kan phong chata ba ni te mata ka kan ti kan poi mo te poi mo hle mai coaching line ni gal na ni emo khoi mu na po mizo te min cha sang ta ki thlen je theina Runmawi TV to jan du sakna kan lan cha lom thu kan sei non le ani kalom lu te ke le ke ni bo le ti chuan Runmawi TV wa ka pin len chu tu ta cha ka lo du to le ta a adot lia kan mu le cheu to nia thli tu zong zong te chunga lom thu kan sei